Шулай бер вакытны ТМТV каналы кастинг үткәрә дигән рекламага тапылды. Кайда күргән түгел истә түгел, ВКонтакте социаль челтәрендәге үз төркемендә ахрысы ТМТV каналы. Анда менә үз сәләтеңне, үзеңнең иҗади юнәлешләрен күрсәтергә кирәк дигән мәгълүматлар чагылган иде. Һәм минем моңа кадәр нинди дә булса кастингларда катнашканым булмаганлыктан, башта мин аны бик игътибарга да алмадым. Ondan соң гына уйланып калдым, менә мондый җирләрдә рэп юнәлешенә ничек карыйлар микән дип. Шулай ул кастингка башка рэп, татарча рэп иҗат итүчеләр дә килер, аларны да тыңлап карармын дигән максат белән анда барып үземне сынап карарга булдым. Миллиметр. Ну, правильно. Башка ничего. Башка сейчас. Я сигла кызым. Да. Аха ведущий. Мен ведущий чурнаш. Сен интервью бердиң? Бердим. Саламатсыздар, бу мен Айжан. Бүгүн Ашкабадга келдим. Бара келем. Салам достар, бу мен Айжан. Бүгүн ТМТV каналы үткәрә торган кастингка килдик. Йөрмә, туда-сюда. Заказывай. Салам достар, бу мен Айжан. Бүгүн ТМТV каналы үткәрә торган кастингка килдик. Мен хәзер башкарып алдым. Тавышына әйбәт күрсәтә торган. Сине перебивай тавышлар. Андай урында асачыга керек. Лучше келәсең. Салам дусларым, караучыларым. Бүгүн мен ТМТV каналының тарафынан үткәрелә торган кастингка килдем. Һәм үземнең ниндидер сәләтләрне күрсәтү ягында ничек килеп чыгар, алга таба карарбыз. Әлбәттә, мондый чаралар ул минем өчен тәҗрибә. Мин үземнең хаталарны карыйм. Аларны төзәтү ягында эшлим һәм киләчәктә тагы да сыйфатлырак хезмәтләр чыгару максаты белән яшим. Салам дуслар, менә штатив төшерә. Бул штатив. Сөйләшә торган штатив. Төшерәм, как ты? Давай еще один. Монда бик кызык, ниндидер сәләтле кешеләр дә бар. Үзенә күрә күбрәк, ләкин ни әйтергә кирәк, күбрәк ни өчендер бакса, рэп иҗат итүчеләр ни өчендер күренмәде бүген, әлегә дә күренмәде, бәлки алга таба күрелеп китәр. Ансын карарбыз. Бик күп кеше килгән иде. Алар төрлесе төрле юнәлештә чыгыш ясадылар. Монда инде алып баручылар да, пародистлар да, гомумән мәзәктәр сөйләүчеләр. Һәм иң күбе инде сузып башкарыла торган җырларны җырлаучылар бар иде. Әмма мин теләгән юнәлештә иҗат итүчеләрне, башкаручыларны күрергә насыйп булмады. Мин Айжан булам. 10 класста булганда беренче тапкыр шигырь яза башладым. Шуннан җитди башкаручыларны карап, аларны игә салдым. Һәм батыр рэп белән шөгыльләнә башладым.
Bugün ne içindir Tatar şehri bilen başkarucu az inandırdım. Lakin benim uyuyormuşum Black TV kanalına ol ülke, ol yöneliş gitmedi. Ama onu istemeye gerek. Endüstri. Günlerdir şekillerden gider. Günlerdir hava. Günlerdir şundan bile. Baylar bırak. İnsanlar. Emin romantik bir şarkısı. Onda gitti. Duram. Yine bugün de olan duramından durak koymak şişe boğa. Uzun bina olayımın bina konuşmalardan bağlar bugün. Aleni şey yükselir matımlardan. Önünde bir his olan. Belki kurulur hissi. Onların da yol. Bugün onları çeşitlisin. Yüzgemin dinleri. Annemin hamurlarda. Yolunda ileri olan. Geçler siler şıkmalar. Olan senin yerden bilen. Ondan bir baba. İlk olsam. Sevgili kaderli ola. Kazanım için kovaldı. Kıvelim de yürüsün. Bir kişinin gideresin. Bir sınavda şerisin. Güçlü isketi varlar da. Kubun tarihlerimiz var. Bunu yakşısı bilesin. Bilmegen geçiye bak. Gidesinin bunlarımın. Verildirim bunlarımın. Herkezirgen bir varam. Olan da şiirin onlar. Nerede ermişsin o? Kazan. Canlar seni sigan. İnsan onun kıskışıcılara bakal boğulak işimde. Bakal. Hazır mansa ezgine lirik jırıydı. Men ezgine emosional jırını jırlap var eskiler hazır. Өзіңіз yazasыз? Men özüm yazdım. Өзіне көрі қызық ұзды шошы кастинг барысы да ашып, аралашышан еді, жюри ағзалары да, келген башқа кішілер де, шараның ұзақ баруына қарамастан. Ләкин әйтергә кирәк, ол ұзақ баруның да өзінің файдасы бар. Онда күп кішілер белән аралашырга өлгерәсең, һәм инде яңа кішілер белән, яңа карашлар белән танышасың. Emosional jır. Хыянат дип атала. Orap durammışam işe kuvvet olur aşığından bir hafta uylarmışam Ellerin bir seyir yegit eşiğinde oynamışam Kısalar billerinden yılmayıp sınavmışam Doğrumuyum düşmeyim, öne düne eşliyim Bana senin işin güne eşimden bir düşmeyim Senin işin duruşam, dikberimde bulur ve bir kadar okşan şuyup şekillerge varırlar Ezen oyunlar çıkmayıp, kışı bulan görünüş Bunlar bana dönme bir işler geyinde Gülersin bitmenim suyunuş, senin işin mi yaşayım Ezen bana bitirirler, senin gün dipindeşim Orap duram üzerine uyaltından yaşığa Eminim güz altında, bu bıçıraktın iltiga Yok bir dala yaramayın, bu bit benim birimler Sinme müslü digenşin, sinberin nefsinler Soğumayın, inamayın, üzerine min düşürmeyim Mesagine bulsa da, sine arma var bir bin Bir batır istilesek, jiner kızın meşkerde Bu kişiler benim ola senin bu işlerini Aşağılıklar şey olmaz, kızım meşkabet işin Tüm başında unutmam, yaşım senin işin, senin işin Bravo. Очень классно.